ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. tugatangira kuboyikota produits z'abafaransa muri East Africa. Charles Gittens ni umwirabura wa mbere winjiye mu ishami ririnda umutekano wa Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Secret Service. Yakoze akazi gakomeye mu ishami nk'iri ryari rigizwe n'abazungu gusa kandi mu bihe by'imyumvire y'ironda ruhu rikomeye, ariko akazi ke agakora mu buryo bwihariye ku buryo yarindiye umutekano w'abaperezida batandatu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko basimburanye umwe ku wundi. Maurice Butler yanditse igitabo ku buzima bwa Charles Gittens ati yari umuntu udasanzwe ubwira ibintu akakwihorera ukagira ngo yabyemeye, ariko yakuretse ngo abanze ajye gushakisha ukuri kwabyo akazabona kugira icyo abigutangarizaho nyuma. Uyu mwirabura wa mbere winjiye muri iri shami Secret Service, Bwana Gittens yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu 1979 amaze kurindira umutekano abaperezida batandatu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo John F. Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon na Gerald Ford. Atangira akazi ke muri iri shami perezida wa mbere yarindiye umutekano ni Dwight D. Eisenhower, naho wa nyuma yakoranye nawe ni Perezida Jimmy Carter. Mu 1928 Charles Gittens yavukiye mu bice bya Cambridge. Ababyeyi be barabimukira bavuba bavuye muri Barbados. Yize Morse Grammar School, agana Cambridge High and Latin. Aza kuva mu ishuri mu 1945 yinjira mu gisirikare nk'uko yari yarakomeje kubyifuza. Akenshi yabirebeye kuri bakuri be babiri nabo bari abasirikare. Charles Gittens yagerageje no kwinjira mu gisirikare abeshya imyaka kuko yari ataruzuza 17, ariko baramwangira. Amaze kwinjira neza mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yoherejwe mu bice bya Yokohama mu Buyapani. Mu gisirikare Charles Gittens yagize ipeti rya sergeant, yari ataruzuza imyaka 19. Gittens wari waracikirije amasomo muri kaminuza yakomeje kwiga ari umusirikare asoza icyiciro cya mbere cya kaminuza. Yavuye mu gisirikare mu 1952 akomeza kwiga abona izindi mpamyabumenyi kugeza abaye mwarimu w'icyongereza mu mashuri yisumbuye. Muri iyo myaka yatangiye kwita cyane ku mikorere y'inzego z'umutekano zirimo amashami arwanya ibiyobyabwenge nka Federal Bureau of Narcotics. Nubwo icyo gihe mu nzego nk'izi ngizi zihariye nta birabura bemerwaga kujyamo, nta numwe wabarizwagamo, bari abazungu gusa. Charles Gittens yaritinyutse ati reka nandike mbibasaba ko nshaka gukorana nabo, niba byemera ni byiza kandi niba batanabyemera nabyo niko basanzwe ntacyo biba bitwaye, ariko no kuba nabo umwirabura wa mbere winjiyemo ntabwo nabifata nk'igitangaza kubera ko buri kintu kigira intangiriro n'inshuro ya mbere kuri buri gikorwa. Mu gihe yari agitegereje ko bamusubiza muri Federal Bureau of Narcotics, ahubwo yatunguwe no kubona banamuhamagaje muri Secret Service, abarinda umutekano wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuko iri shami Secret Service yari yinjiyemo uretse umutekano wa Perezida bashinzwe no kurwanya ibyaha bijyanye n'ishoramari n'amafaranga mu buryo bunyuranije n'amategeko, ubusahuzi n'ubujura. Charles Gittens yabanje koherezwa muri Charlotte, North Carolina, ubundi yerekezwa muri New York, aho Secret Service bari bafite urugamba rwo kurwanya abacura amafaranga n'amabanda akomeye yariho mu gihugu. Mu kazi ke yagiye ahura n'ibibazo bikomeye ku buryo nawe yigeze gutabwa muri yombi n'amabandi abari yamushimuta imbunda imutunze ku mutwe. Nibihe yavugaga ko abadashaka no kugarukaho cyangwa ngo agire n'umuntu n'umwe abiganirizaho. Uvanyeho ibiruhanije mu kazi ke, ironda ruhu naryo ryari ku kigero cyo hejuru cyane ku buryo rimwe Charles Gittens yigeze kuba arinze umutekano wa Perezida Lyndon B. Johnson berekeza muri Dallas. Noneho bajya kurya muri restaurant, ariko abakozi b'abazungu bari aho bazanira abandi bose bari kumwe nawe ibyo kurya. Noneho we banga kugira ibyo bamuha, bati nta muzungu warurira umuntu wirabura nk'uyu, barabimwima burundu, afite imbunda anarinze umutekano wa Perezida aho ngaho. Mu bihe bye byari bisanzwe, nta n'icyo Perezida Lyndon Johnson yari kubikoraho avuganira umukozi we, kubera ko muri leta ya Texas ironda ruhu ryariho mu buryo bweruye, ku buryo hari utubari n'inzu zicuruza ibyo kurya no kunywa zanditseho neza mu cyapa kigaragarira buri wese kigira kiti no Negroes. Ubwo buri mwirabura wese uhanyuze akaba bizi neza ko atemerewe no guhirahira agerageza kwinjira.
Bwana Butler wagarutse ku buzima bwa Charles Gittens avuga ko ibyapa nk'ibi iyo yabibonaga yameraga nk'utanabibonye, ndetse bagenzi be bakoranaga nabo ngo rimwe bajyaga bamuhamagara amazina amutesha agaciro bamwita inkima, ingagi, inguge, nabwo ngo akabareka cyane nk'aho atanabyumvise. Bwana Gittens abajijwe ko yabyitwayemo akaramba cyane mu kazi ke kugeza arinze umutekano w'abaperezida batandatu, ati I was not a Negro, I was a secret service agent. Muri ibyo bihe ntabwo nari umwirabura usuzuguritse, nari umwe mu barinda umutekano wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicyo nari nitayeho gusa, aricyo mbereyeho. Kumenya ko ubuzima bwa perezida butari mu mazi abira nizo zari inshingano zanjye, nta kindi. Ibyo byapa n'ibitutsi bamvunderezaga byari nko kumva amagambo ntazi ururimi avugwamo, nta gisobanuro na gito nabyumvanaga. Nari mbizi kandi ko bitabura no kwibazwaho na bose. Ni gute haba umwirabura umwe wenyine mu ishami ry'abarinda umukuru w'igihugu? Uriya we ni muntu ki? Si n'urwango gusa, n'amatsiko yari yose. Nanjye narabyumvaga ko nihariye. Igihe muri resitora yo muri Dallas bangaga kumuha amafunguro kubera ko ari umwirabura, bagenzi be mu ishami ry'abarinda umutekano wa perezida bashatse gutera amahane no kwihanangiriza babikoze, ariko Charles Gittens abari ubakiza abereka ko ibyo bari kwakorera byari kugira ingaruka z'ako kanya ku isura ya perezida nawe wari hafi aho. Charles Gittens yagize akazi karambye kandi yakoze neza cyane by'icyitegererezo muri Secret Service. Abarizwa muri iri shami mu gihe cy'imyaka 23 yose, ayobora abagenzi be muri New York no mu biro bya Puerto Rico na Washington. Mu 1979 yasezeye muri Secret Service ajya gukora muri departement y'ubutabera mu ishami ry'iperereza no guhiga abanazi bakwepye ubutabera bakisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biyoberanije. Aha nawe yasezeye mu 1999. Charles Gittens yapfuye mu 2011. Uretse kuba ari umwirabura wa mbere winjiye mu ishami ry'abacunga umutekano wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'akazi yakoze igihe kinini kandi azamuka mu ntera mu buryo bwose bushoboka. Agira n'ubuhangange bwamuhaye uburenganzira busesuye bwo kwinjiza abandi birabura mu mashami menshi y'umutekano, kimwe na Secret Service ubwayo. Niwe winjijemo n'umugore wa mbere w'umwirabura. Umurava n'akazi yahakoze mu kurinda umutekano wa perezida byabereye amarembo ibihumbi by'abasore n'inkumi batari abazungu, nabo binjira ku bwinshi mu mashami kabuhariwe y'umutekano n'igisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mark Sullivan wari diregiteri wa Secret Service ati Charles Gittens abakoranye nawe bose bazi ko yari umugabo ukorera ku gihe kandi uharanira ko ibintu bikorwa uko byateganijwe nta gihindutseho. Amagana y'abasore n'inkumi abazungu kimwe n'abirabura bagize amahirwe yo gukorana nawe, bose ubu barazamutse cyane mu ntera kuko nta kabuza bamwigiyeho byinshi. Ikindi nuko mu myanya y'ubuyobozi yagiyemo yose yayoboresheje ingero, atari byo kuvuga gusa. Ibyo yabasabaga gukora niwe wa mbere wabishyiraga mu bikorwa, ahubwo bakareberaho, atari ugutanga amabwiriza araho gusa. Charles Gittens nta kabuza yari umugabo w'amahame atajegajega. Twese hari imirongo n'ingamba yashinze n'ubu tukigenderaho. N'amateka ya Charles Gittens, umwirabura wa mbere winjiye muri Secret Service akarindira umutekano wa perezida batandatu bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bagiye basimburana kuva kinjiyemo. Nyuma y'ibyo akingurira amarembo n'abandi binjira muri iryo shami batyo mu bihe byari bikomeye cyane by'ironda ruhu, imitwe kabuhariwe y'ingabo n'umutekano. Icyo gihe barizwamo abazungu bonyine, nta n'uwakwibeshya wirindi bara ry'uruhu ngo asabe no kwinjiramo.
ibirari by'ubutegetsi. Spy is criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. kuba bafunguye roza kabuye bitaba ibyo tugatangira kuboyikota produit z'abafaransa muri East Africa.